Dobrodošli v današnjem videu, smo na hrvaškem prvenstvu Round 4. Od današnjega dneva lahko pričakujete poln akcije, dima in gremo! Danes smo v ekipi skupaj z Andražem, jaz pa Gašper. Nekako predstavljamo slovensko ekipo, Slovence na hrvaškem prvenstvu. Imamo pa kar veliko konkurenco, imamo Avstrijce, imamo veliko hrvaških hudih voznikov, tako da zna biti danes kar zanimiv dan in naporen za vse, za mene, za njega in za ekipo. Evo nas v drugem dnevu, Nešo pripravlja malo boks. V glavnem včeraj smo imeli nekaj treninga, kar je bilo top. Malo težav smo imeli z avtom, ampak v bistvu ličarije ni potrebna, tako da avto je cel vstal. Je pa res, da smo v bistvu zamenjali komp, tako da avto gre zdaj k bomba. Mislim, da se bomo danes še malo s Fedri poigrali, pa bo to. Konkurenca je kar huda, v bistvu nas je 50 prijavljenih. Tako da ne vem, bomo videli, kva nam bo danes ratalo, ampak nima veze, prišli smo se zabavati, imeti dober, tako da se vidimo na progi. That's a fact. I told my talents all over, man, they play me everywhere on the map. I don't fall in love, often told her don't get attached. Running out of space for clothes in my closet. My favorite notification is deposits. Get attached. Let's take a victory lap. Yeah.
fell in love with this game, and it's loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with this game, and it's loving me back. Put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. No in evo, zdajle smo skupina B na čakanju, skupina A, Andraž Vos. Malo ga gledam, malo mu povem, kakšna stvar, kaj treba izboljšati, kje mora se približati, kjeri coni, kako naj pele. Veliko dima že naredi, hiter je kar dost, tako da mu kar gre dobro, glede na to, da smo začeli ful slabo. Včeraj je kar bilo malo problemov, je govoril, da avto ne gre, da nekaj ni v redu, na tretje, tako da smo zdaj kar dobro nastavili avto. Zdaj mora samo v bistvu še voziti, on ima zdaj še tale trening do konca spele, pa smo pa mi na vrsti, tako da to je to. Ma ekstra, vroče, ampak ekstra. Bomo pekli, vse bomo spekli. Vse je pripravljeno. To je to, odvozimo pa pečemo. Število voznikov je 48, tako da zna biti kar zanimiv, pa pestro. Se bo treba fajn potruditi, ker top 32 voznikov od 48 gre naprej. Držite pesti, navijite za nas in se vidimo na kvalifikacijah. Evo, dragi gosti, još jednom veliki pozdrav svima, dobrodošlica na drugi dan četvrte runde Croatia Drift Challenge-a, dakle International Cup, naši vozači, a ima ih danas preko nekoliko, kreću prema startu i slažu se za početak službenih kvalifikacija. Dakle, znam da svi sve znate, ali moramo ponoviti po PS-u svake suce na početku. Dakle, izlazit će pred naše suce na stazu jedan po jedan, voze dva kruga i suci to naravno ocjenjuju, ta dva kruga, a bodove nosi dakle linija, dakle prolazak kroz zavoj idealnom putanjom, moraju gađati ove zone označene bijelom bojom, moraju prolaziti uz apekse prednjim i stražnjim dijelom vozila. U svakom slučaju, dakle, linija najviše bodova, a nakon toga kut, brzina i stil. To su stvari koje naši suci gledaju. Krog 1. A na startu Aleš Pogačar, legendarni Nissan Silvia S14, ali nije JDM izdanje, nego nova Hurricane Muscle LS motor, Chevy naravno 600 konja. Odličan zvuk auta, lijepa kontrola sada
5 bodova Aleš, prvi rana 60 za 5. Bolje sad nego prošli rana, Aleš Pogačara i njegova Silvija Amerikanka. Svaka čast, bilo je 65 bodova, podsjetimo dakle u prošloj vožnji. Kvalifikacije so za mano 65 točk. Upam, da bom nad top 16 voznikov, zato ker v top 32 je nad top 16 voznikov, ki pride do dvojic, sem prvi, ki vodim, pol imam pa chase in je malo lažji, ker jaz prvo vodim, pa pol vidimo, kaj je on za mano naredil in naredil kakšno napako ali ni in lahko jaz pol grem mogoče malo z rezervo ali ga bom mogel pa bolj napast. Upajmo, ne, da se še Anzelc dobro zdaj rekvalificira in da se obada uvrstiva. Koga smo prej govorili, nas gre 14 domov, 32 pa naprej v top 32, tako da se vidimo po kvalifikacijah. Pogačara i Follera, sljedeći par. Traje rasprava gore, je li Foller krenuo ili nije, suci su zaključili da je krenuo, ipak i onda mu je crkao auto, tako da ostaje bez bodova da je crkao auto prije starta, onda bi bilo ok, ali uspije nešto malo se pomaknuti i onda mu je krepao auto, tako da to će biti sad ogromna prednost za Aleša, da vidimo sad kako će ispratiti Follera, Foller sad na sve lišta naravno, mora poslije najbolje lišća kući, a Aleša ne radi baš preveliki pressing. Mislim, ne mora se baš sad pomogiti, znam ima tu ogromnu prednost, ali su prve vožnje. Jedna šteta za Follera da nakon jučerašnjeg pehara za drugo mjesto danas ga Alaser izda na samom startu. Najbolja Follerova vožnja je bila ovaj vikend, najbolja Follerova vožnja cijeli vikend, ali ipak zbog one greške u prvom dijelu Aleša Pogačara prolazi dalje u top 16. Prišli smo naprej iz top 32 v top 16. Premagali smo Follerja, ni bil glih battle, tako kot sem si jaz zamislil. Pač sem mislil, da bo on štartal, da bo pač nekak fair battle, da bo tekmovala. Ampak pol v drugem krogu sem mi pač iz boksa javil, spotter mi je javil, da pač je on sploh ne štartal, tako da sem bil pol v veliki prednosti. Drug krog se pa vidi na posnetku, sem pa na inicijaciji potegnil ročno in se je zvila pač ta štangca, ki prija v cilinder in je ročno ostala pač nekje v luftu na pol, tako da delala je praktično ni nič. Tako da sem pol odpeljal ran naprej brez ročne, kar je bilo tako kar malo sketch, ampak mi je nekako rado. Tako da gremo naprej v top 16
čakamo zdaj, da vidimo, koga bomo dobili. Upam, da dobim pač enega tazga, da ne bo glih spet nek hud, heavy hitter, da bomo pred šli domov. Tako da se vidimo naprej, ostanite v videu, da pridemo do finala. Izpadel sem v top 16 proti Ivo Znaorju, on je bil pač malo boljši od mene, škode imamo nekaj, tako da dela nam bo zmanjkalo do naslednje dirke, ki bo že čez en teden na Night Strike. Tako da to je to, nazaj v delavnico, avto pripraviti, medtem ko pa mi nalagamo, pa pospravljamo, si pa vi oglejte še finalne boje, mi se pa vidimo v naslednjem videu.